Njalo-ke ngoMsombuluko siveza imisebenzi kaShembe nekudala ukuthi abantu bambize ngoNkulunkulu. Ngomhla ka-14 Novemba 2016-ke le nkosana yebhuluku eli-brown-ke yayingakwazi-ke ukukhuluma, kwathi-ke kusetshenzwa ecilongweni ithempeli-ke unyazi lenza ukuthi le nkosana-ke ikwazi ukukhuluma. Igama-ke lale nkosana uPhiwa wakaHlabisa, eyayingakaze-ke ikhulume since yazalwa. Esabatha-ke lomhla ka-20 Agasti 2016 unyazi-ke lavula lo mfana-ke amehlo, wakwazi-ke nokukhuluma. Lezi zinto-ke zombili-ke bezingenzeki kulo mfana since wazalwa-ke. Ngakho-ke lo mfana-ke wasindiswa unyazi ekwandeni Temple eMpumalanga. Le ngane-ke eqoqoshiwe-ke unyazi-ke lenze ukuthi ikwazi ukukhuluma since lokhu yazalwa-ke ingakaze ikwazi ukukhuluma-ke. Kepha-ke sekufike-ke unyazi-ke endaweni yesigameko-ke yakhuluma ingane for the first time. Ngomhla ka-14 Julayi 2014 unyazi lwenza-ke le ngane-ke noma le ntombazane ukuba ikwazi ukuhamba since lokhu yazalwa ingakwazi ukuhamba ebuhleni bamaNazaretha. Unyazi lezulu-ke lafika-ke e-PMB eMbali eMgungundlovu-ke kwafike-ke kwasukuma-ke lo mama-ke ophakamisa izandla obengakaze akwazi ukuhamba since wazalwa-ke. Wakhetha-ke unyazi kusuka lapho-ke. 24 March 2013 unyazi-ke lusukumise le nsizwa yakacele nekuyiyona ebhusha i-wheelchair efike ihamba yona-ke. Waphindela emuva-ke isikhuba-ke uyena umnikazi wayo. Unyazi-ke selimsukumisile. Well, okuyiyona reason-ke yenza ukuthi labantu bathi-ke uShembe uNkulunkulu. Okuyiyona reason-ke unyazi lilandelwe abantu abaningi. Okwami-ke ukuveza ama-statistics-ke onyazi. Well, ngizolokhu nginivezela-ke ngonyazi. Okunye okubalulekile ukuthi bonke labantu-ke engibavezayo akekho noyedwa-ke unyazi elimbeke izandla futhi lusuke lusendlini. Kepha umuntu ukuthi bethi angafika emagcekeni akhona la kukhona khona unyazi-ke sibone-ke ngomuntu-ke eseyisukumela, sibone-ke ngomuntu-ke eseyihambela. Ngakucacisa-ke ngathi leli bandla-ke liney'ngelosi lisebenza ngaphansi komthetho kaMoses. uShembe-ke ukhuluma into ngomlomo-ke yenzeke. Ngixolise-ke ngey'thombe-ke ezihlihlizayo, kepha-ke ukuthi isikhathi sesisidala kanti umuntu owayithwebula lezi y'thombe kwakuphathwa vele amaselula angekho mahle, angekho sezingeni lesimanje. Well-ke ayibonane ngoMsombuluko. Please subscribe to my YouTube channel.